Abang ngajak nenek ke Transmart. Dia Intan ngajak nenek ke Transmart. Intan ngajak nenek kan ke Transmart. Belanja bulanan. Enggak apa-apa, Dek. Transmart Palembang Radial. Tuh. Belanja. Oh, roti, buah-buah Imlek. Buah naga. Buah naga. Bisa ditimbang dulu, Bang, buah naga? Enggak ya? Untuk makan siang sahabat Transmart Palembang City Center. Ayo sahabat Transmart, tunggu apa lagi dan Bamaja. Bamaja. Di Transmart belanja. Ada Intan. Ada gula, anli. Oh,